dukomere Imana amashyi. Aya mashyi ko ntayagaya. Wow, uwo ni Chancelier Muyoboke ari hano. Duhora dutanga abageni bakagenda, ubu noneho dutanze umukwe. Yes, turamutanze azaje gusezeranira hariya namara agaruke. Reka Chancelier atubwire umuntu yazanye na gahunda ukomeza. Murakoze cyane, tubaze tuzamura Imana ishobora. Haleluya. Munezerewe se? Nitwa Ntaganda Chancelier nk'uko umushumba bivuze. Fiancé wanjye yitwa Nyiramajana Esperance. Mugatindeho cyane mukomere Imana amashyi. Dufite ubukwe ku itariki enye z'ukwa cumi i Rusizi. Ubwo tuboneyeho kubatumira muzaze dufatikanye. Imana ibahe. Dukomere Imana amashyi ngabo. Tubaramure ibiganza. Reba ku kiganza cyawe ubwira ugihindukiza ukirebeho. Look through your palm. Kibwire ngo abantu uzabashigikire. Tell your palm that you will support these people. Uzabatwerere. You will support them financially. Uzabatahira ubukwe. And attend their wedding. Ubukwe bw'i Rusizi ugomba kugira delegation y'ibivuyemo hano. Abashumba nibura nk'ababiri. Bene ndabizi yuko asanzwe niwe pare wiwe, hanyuma n'abandi nk'abangahe bazagenda. So Mana turagushima ku bwabo, gahunda zose zitegurwa uzibemo, imyiteguro yose yaba ari iy'abantu bakenewe, y'amafaranga, y'inama na logistique ubikoreho. Ubwo baye mu Kana y'i Galilaya ari kuzaba ubukwe bwabo. Izabe igiterane cyiza. Tugukomeye amashyi menshi tumushimira. Murakoze. Andi matangazo ndibaza ko nza kuyavuga nibiba ngombwa, ariko dufite gahunda yo gutangira amaserire ariko yitwa noneho imiryango. We have the program to start what we have called families, to replace what we
Mira